Hello guys, norok bahai tong kha khlaio joto no kaham na tong na hanai tini sangnai lene sepeni laddus namna ni recipe ingredients ni mung rok hingke sepeng bujlui ketui kepe nakra badam tini ke jeng delai kelai sepeng ni laddu jeng kelai lainai boni recipe jeng kisa nainai delai ke kelai te delai ke kothok ingredients combine no jeng tini sepeng ni laddu nana nai tongo jotono hoyo norok nai tongdi pai setjora omo hingke sepeng omo mono jeng tini laddu khlaina nai tongo naidi omo yogye ko delai ke food kuchung ui tongo bono jeng yogui sa brown indro khlaioi jeng mayognai kham khangke bong ya khanai laddu thogiangnai hingke jeng bono khamya jarke kisa brown indro ke yogui jeng bono nahanai amke yogui grinder ro kere jar kato boni pore hingke amke badam market o packet phaijak 5 taka 10 taka bono kono pai mano bono jeng grinder ro kere hui sap pai mananai boni pore hingke amke nakra mo bahai no grinder ro kere hui sap phaijak e karayo hayogui kisa brown phaijak norong nugui manai kisa brown boni pore amo hingke keti kepe pan hui mano keti kara pan hui mano omo no main mosla omo kri hingke tini ne laddu saya monbagai most important tini seng kesukbai no laddu snamnai te kobang ingredients tini dorkar nangya kesukbai no jeng tini belai ke kothok jeng laddu snamnai nai tongdi paisa jora ring ke jeng nailene tabok karayo jeng o ketui no ronai tabok ketui no rowei jeng kisa gole rowei kepe khai nanai bonia gulo te jeng ingredients tongaro no bukai maike kepe ma khaina gas low medium flame o jeng ronai high flame o rokangke khamui thangai bun bagi low medium flame o rowei jeng ketui no gole ronai naidi srapsan ulo hingke moike gole ui kepe ngi thangta umno gole ronani somai nangya 1.5 minute ni bisingo no mo ketui pura gole ui moike kepe ngi thango bonia gulo jeng ronai omo hingke laddu moike no ingredients chini tongmani bola jeng kulu bunai mun pore jeng ronai nakra grinder bai hayokjak mun pore badam ingredients song lawe jeng tabo bunai bono bono jeng kaham ke mix khlaioi bono jeng romoi nane kisa dolma nai khale dolma ya haike jeng khai nane o haike kiting ke dole kapaya kongke mono jeng ke kisa mayok nai maike no somoi bochini nangya 4 to 5 minutes rok keno chao keduk yo khangke ini ketui ramai thangnai 4 to 5 minutes ni pore chena laddu pura tabo dolna ni ojon kha adi chengbono kariwi isa kutung keno jeng dulnai kasangi thangangke kaphayangnai mori jeng kutung keno bon dulna karai ni kariwi kacha mairango jengna kabono abo porani kai ni jengbono dulna mai ke kutung on jeng dulnai mai ke jeng dului jeng parai ni kacha ke jeng dului nana jotona hambai paithak jora norok nai tongmani bagai chaja khangke like share and subscribe khlainani tapo